Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi capok si bos mau makan kepiting. Jadi kita antar pergi makan kepiting. Jadi hari ini kita mau makan kepiting. Di mana? Di mana lagi kalau bukan di Kepiting Baraka. Salah satu penjual kepiting terenak yang ada di Makassar. Kepiting Baraka. Jadi ini kita pergi yang di dekat rumah saja, yang di Hati Mulia. Naik apa? Ini naik motor sama si bocil. Ini si bocil mau ikut juga. Kita tutup pintu, kita go. Naik gimana? Depan atau belakang? Di belakang. Jadi ini woman, wrong woman. Dada dulu nak, dada dulu. Dada dulu. Ayo jalan. Oke teman-teman, jadi kita sudah sampai. Nah ini dia Kepiting Barakanya. Jadi ada 2 lantai. Jadi di atas itu ini lantai 2 tuh. Nah ini si bocil sudah mau naik. Kita pesan dulu. Nah ini ruangannya. Ini ruangan bawah. Nah kalau kita mau pesan di sini. Mana? Sini. Nah, untuk ruangan atas, ayo coba kita naik. Ruangan atas itu view-nya lebih cantik. Nah ini bisa yang outdoor di sini, right, cantik, atau mau semi indoor. Pokoknya ruangannya mantap. Di kita pesan ini kepiting, udang. Nah udang lihat besarnya sama ini. Ada cumi, racak mangga, minumannya deh. Sama nasi 1 bakul. Oke teman-teman, jadi menunya sudah lengkap. Nah, sekarang kita ambil gambar dulu satu-satu. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Coba lihat udangnya. Besar sekali. Kepitingnya juga kepiting yang madama. Jadi teman-teman, kita sudah ambil video. Sekarang tinggal adegan makan. Nah, jadi yang mau ke sini alamatnya itu Jalan Hati Mulia. Kalau dari Cendrawasih itu sebelah kiri, sampingan dengan nasi goreng klasik. Jadi kita mau adegan makannya lagi. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own.
I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. 2 days later. Oke teman-teman, jadi kita sudah selesai. Jadi kita tadi sudah makan juga, tadi tidak diambil karena bunyi masjid. Jadi sekarang sudah selesai. Saya ingatkan lagi, jadi yang mau makan kepiting enak langsung pergi ke kepiting Baraka, ada di Hertas nih atau yang di Hati Mulia. Jadi jangan lupa like, comment, share, subscribe.